watching Chimo9 left, right. No what tuna no ko wiem no account adwem no watem wai no bia unu se o Kasiebo no. We fili. Anyumen samade ba de akotin wo mu ebi yebekọ esiemu mantifi wo kai se MPP achitafo bi akwakoto ashaya sabia ho so se pani a wo ho wo ye incompetent na MPP de omuchiri incompetent person ti wo mbe yi na afriade so anasefo ho adwumre ya wo mo se wo mo so nya adwuma bi o eni a doctor for ho wo ma te atwea se yo sade a mo mmra na mo ma ye adwuma mo na mo ye competent ti wo mo apo adwuma no e de achesa emabuni ene mfrinhia mako edu pepepe ena Ghana mampani abedi achi daji mamudu bawomia yedini wura amanyosemu ne mpani bi abre amanyosemu di atu jasampa papa no wo hyase no motafo sabredi o afifiri sema dompe wo bom se kau yebekọ ni akwa akohwe eba ne sen wo mu a etufo mu agudie ena wo mu apagya wo mu nsen se minister kire se small scale for ne am wo mu agyae ama ewie ye kra no ya ma ebi mu adwuma am wo mu ye ne ade bi dua me wo mu se nipa ba ko kra ni ho minister the case you are eating it is good ye be di ho nkomo na ya hwe sanso enankra yensaka efri atraye hwe enkwada ne mpani wonfa ahodie ne woyie so wona atan ba ko ba bia pani ono hwe anuane no aso wote wo ahomegiem nipa bia ko bagura na office ne pro wabu ani se gyen ade na aba ye bebo awuram osofa wono no hwe amanane ensem so wo man Ghana mu dia todwa a kire se asemi ha dwen nenso dia aba eno no Dubai aban kire se we declare Kennedy Japan wanted ye beka kohwe eho ensem nchiremu wo pani wa bana eto ne gigie mu pa na wo bone nsem ma pani a wo hwe to gigi so mayi mu se wa ya de se wo de atodwa se wonnam koto se adwumakuo bi anasa asori wo ye adwuma na se wontua to a wo beka wo hamu chichemu aduonunum ye de ma wo kwa no ebebo am obia ni ada ho wa yire wo mo wo so otua to pampre SMP ekasa nsemi ho ena ye de esomo se Adom no nsia Kasiebo ne ye esomo eyeme Kofi Adomah wanwani na nankratfo hene the wamf enwumrei mene Obiri Yeboah fentemfrem yemwakwa bene yentena donhwe ba kwimu na yemfa ensem no ema na Obiri afe ne mahu sesa sika hye ne ho na mba ne hia no a wo mo frɛ no Mr. Yeboah na mi si Mr. Yeboah de asiri Yamakwaba yenhyase na yentie ensem no enchemu yenhyase na NDC amanyokuo ne fa ewo esem mantifi na wo mo eche wo mo nsemi wo mo kyese wo mo nso atibi na wo makenkan ho nsem ahodo ahunu hu video nso a edi atrantwe ewo social media ebi kura record bi dia ba be kyere wo mo a edi adanse ese wo mabunu bia wo mo ewo NPP amanyokuo num wo mo akọ ama pani a wo yesi wo Matamale Teaching Hospital Dr. David akobila wo ma akotro ahye no so aye ne se wo ye incompetent enti wo mo yinedi won sori no mfiri wonko na adwuma no wo mo emehwentu ho anamo wo mo abetuni aye adwuma no asemi na NDC for HSA se we de anye wo mo wanwa na se ya we ya akoba panifo HSA wo mo ye hwehwemu yi ye beka wa ebe ye bode entumi enye mankan da wo nsama wo mo kan se ha adwen pa se mabunu bi ewa amanyoko bi mbetumi asori afa emra e de ahye wo mo nsam se wo mbedi atitwasem a etise na sasem we wo mo ka wo mo atese security fo no aba abontan be kyerese wo mo ye nhwemu nanso ni nyina no ekwa enhyeda nkonkosi hwe enhunu no kore wasemi emu Northern Region Communication Officer ma NDC amanyoko no openi Abdul Mumin Al Hassan eno ni Adom kase etwen komo no wo kyerese ade we
Ghana has turned to a banana republic, and people do what they want and go free in the name of being a political being related to a political party. And this has never happened in the country. Where from the onset, when Nanado was declared the president, the first thing that we saw that was that toy booths were being taken over, toilets were being taken over. And it has not stopped 2 years in government. You can't put your security on check. I mean, this is a banana republic. Ghana has been thrown to the dogs. The democratic credential Ghana as a very boastful of Nanado has come to change everything. And so this system that we have cannot be trusted. Adomah And Obiri, communications director, Emma NDC Amanyuku Akatawia, wo ese moment fi enate ne no. Watch say e ha adwen pa fisabra ekoba say abatwa sesa ye ba ne ne. Wo mo janan bia hodo wo te toilet no so na wo amba se sori. Na wo mo hwe wa wo be ya NDC ni mani su bi. Ne ne wo say wo mo ji bibia na we ni nyina no ade a emwa ama o man Ghana se gija ne sa. Ne no ena mantam so afo ema wo man Ghana osi Ghana mampani anamu ewo ese mantifi. Honorable Salifu Said and watch us say asem ya nwanwa eba ye yes MPP for no mo MPP nipa na ekọ no hwan na no MPP atade wo ka se MPP anya de enokre wo se MPP de omotwe mo mfiri ho fi se ni ma boni se pa de anya de a MPP betumi asoso so enti nipa omudi sa boni no ye nche wo mo se wo mo ye nipa bonfo me emfa manyuko MPP atade enhye wo mo fi se wono de wonyi ntumu da se MPP for eno mo kokodi sa boni fo sem no. It was unfortunate that it happened. Now the full complement of government is there. We will see to it that it is fully addressed, and that is why the security is here. We, the honorables, are here. I want to reassure you once again that the action that took place, the government didn't sanction it, the party in the region didn't sanction it, and for that matter, we don't associate ourselves with that, and we are going to ensure that the perpetrators of this act will be dealt with. Ti wo mu aye no perpetrators no na opani kire se kwan bia so emra ene wo mu ebedi ni nyina mu pani a eba se nke yakwa akwache na amoa no afiri ne office ho CEO Emma Tamaleti Hospital no wache se wo besre pa sa ne ma we wo de office na adwuma so ani e wo kwan ye fa so ne mum se nka mo beche no abo no sa no adan wayam den wache se nipa ni bi kura no mu kurakura abo adan oya Steven o hwe ni din so a Steven ni ba bia ntimu kosi na abo sa no it is good. And I'm so my Dr. David Akobila actually say musi obesre mpo anke mfa post ba akomra mesi ho na mo wo mo ho ban fi se de akwa na saya sabia no security zone fi se nipa yare beda ho and afen so a doctor for ho hia asumdie no matua yo mo adwuma ne meti se ne de. We actually look around to see if we can create a structure where the regional police command can create a police post to make sure we have constant police surveillance in the hospital here to help us. All the security matters we are doing is for the healthy persons, and the health of persons cannot be taken lightly at all. Opania yakopamo no free no office say were incompetent and what is say watch ninsem emu no na nchemu ahodo de ba ye nyina me Dr. David Akobila chichi mu wie ye no entia ye nsa kan nwumre twese nurse fo ne adwumefo wa ayasabia ho kire se wo mu atetua wo mu nya adwuma se CEO eno mo pese wo tata na saade a ene wo mo nso in solidarity yenko Abdul Rauf Iliasu yanam sini wo ese moment fi ne nkodi nkomo Iliasu ya makwaba na ya say wo mu ankwa na so mo koya nsa na wo declare say free na ekọ na wo nya adwuma yi. All right sabe udi kan cheche mu no enam de esi enra na ho na de nkai sai we kwan ke betina no pa no ebra na esi sa enra no ma omo ye adwuma doctors ne nurses ahodo na dodo na eka say we die omo nye save wo ho no mo because nye de edi kan nti anopa no ena nka omo ye so omo take that decision we ena CEO ya nanka baba be borno ne ne de unity office no na wono esan ko pa wo ma che o ka che o mo che the sia no omo kwa wo mo be bi bone no ana mo be yi onu tu ana mo be jojo no ena benya eho asotwe ne mom ayarefo a mo wo Tamal City Hospital eja ayare no wo mo ena wo mo ho ebe ba be che o mo pa yi nti o pa o ma che o anopa no ema entiase ejuma nti we na from tubremu no ena Northern Regional Minister any security service no edi o mani etremo Tamale City Hospital hotel
omo kwa be office na amomo na mo che say the omo kwan say that NTS ye ni say sakwa ya omo di be bie ye office no omo di no obi nsem sanso na eye mpenimfo a omo won mo say ye be ya asemu hwehwemu ni ade no womo koya na be bie eye office na he na omo je sakwa no na he na omo etimi ede sakwa nti omo di be bie eye office na omo ntimi anchi obia ebeki na nti wei na mso mo say enei no anumre no enye ade say omo be ye adwuma say nurses doctors ana say de ke kan e wa asade nti say make say no omo awedre wo mo service e wo hospital ho no ma say make say midwife ne eye nurses omo ho no omo awedre wo mo service eye anumre na emom enu awiabre mo na abra eye Adom kase e bo afọ e wo hospital mo no na doctors do na no omo endi omo djuma yiye sana omo afọ mo ajiye ya mi kase officially omo de ye release ababo nti omo kase enye ade se omo behwe eye hwe ha ama omo aba benya eye asemi hu enso no omo kase m kwatre omo temi se yiye ta hodo na omo ba tamale teaching hospital ho no mo no sa eleti omo de emrache omo se mabuni se bia ye ya no ma betwa se CEO so na omo babugo di na omo cha take doctor intia afare o se ya mo cha se omo ye sa na doctor something to omo ye na doctor Kenneth Queen so omo ye sa so omo cha se doctor Prosper Akambon so omo ye sa na we so ababedu eye Dr. David Akorbela so na womo no eye mpanimfo kwa ayasa de kwa ne timi fisha omo so na womo so a omo ye just nurses there ebesi sente na omo hwe niam ba ku yenu bi mpanimfo be ya ansa na omo be san so atimi akọ adwuma na nsema omo hwe niam omo hwe ne se omo pese manfo ya omo be di sa bone na anya mbasem no ndra no yenche womo anase omo police post ewo eye Tamale Teaching Hospital omo police one de hwa na omo be wo sa na omo ye adwuma no mo nse e say mbambo so ebi aso so enso edetumi aye adwuma na mom omo chese omo ahu se ya che omo mbabuni omo ba ho be di sa nyambrasem no amfa omo angina mra no a enye ade se omo di omo ani ebe chim e Tamale Teaching Hospital se omo kwa akọ ya afọ ho no mo na you say indefinite ta pepe no mo che na enkaso ni se obehwe e Tamale Teaching Hospital si akọ OPD holum say IMT se bibia nse da enkoso e hospital mo anyime hey kwa achia na waka kire wo se 31st of August ya Adom praise nti eba ne se bia wo mo atuate no kwa duru ho mo mrankran no wo mo eno de ebedi atuna ye ha se nya de se atuate na o mecha so animani mi ya ne ne se ye bebo ma ba Adom praise aba be gina mu ani ade because na me kan se kwan e down na si a me ka se de Tamale Teaching Hospital oyare for na ho ana obi yare a so de ni ba Tamale Teaching Hospital ne ade a any doctors ne nurses midwife for mo honom no wo mo se enye ade se o me kwa adwuma ko pim se o mo se tankofo ya che o mo ana se ye de o ma gina emra no ewo Tamale han ma na se o ma gana mo yada se Abdul Rauf Iliasu yebese anesefo no se nipa enkwanti monkonkosomo emma ye monso monkwa ho hie enti abambofo no nya emma arehemu no mra na yenche wo montem na wo monko adwuma 31st ne de menim se Friday enti wo betumi aba enjoy Adom praise no but mamu fair and excuse extend na nipa nkwanso afiri wo monsa ti yentra so na se yesuban ye ho nso de a yenhwe ni yesuban bone yete sa na se de osibubo ye obi a waba bia ne aye ne sa we ba Dr. Nsiasa ne oye Ghana Health Service papa ye ni bi just aye ni omo hwe ni mu a so da bi onya de ko ana omo mfa appropriate quarters omo abitu no mo avemo yenye ni sa o yanko ye ni me yakoya ni mu a yetiasia manyosemu emfrinhia maako edu ene ne pepepe eboboso me ne de tosudu nan ena Ghana mampani abedi akira daji mamudu bawumia sabre no ya amana do abedi akire ma Bank of Ghana o maiska kwa bia kese na na do danko akufu ado wo chima piesie be ma bo ada bo ni din se wahwe nipa wa manyuko na nyina anim no hunu se papa yi wonya amanyosem dade na nso de ne babeboa no so meboa no franka tuom no monto amfa Ghana mantam de nyina mu abeboa amana di nkunim ampa ene ode ne baaye nipa bebre no ampipia manyuko no man kra de ebi bufu ya mekai mrahye bedwani mo manfo wa Sen Central ni munyamfo kanjapo kra ka se bawuhu se bawumia se sabe obi anim no ene papa yi na nado wantie de obi ka ogina ne naso a kakra de nchedenche ene mfrinhia mpinu ene nwatwe aba yato ye dan guye anye yie
mfrinhyia mpene dum ye no san fa no dese eno so san koda ne gu anye ye wi ase kora kopie court mfrinhyia mpene dunsia ene omo fa franka afri ni man kwanta kase so di chini ya mantam ne du omo ba ne kura won pampe omo ano ene abankesiem Jubilee House honom di kosi ye ne wonom ya aban na wapani wabena manyosemu pa Dr. John Osebobie buahene na odi atudwa se ampa sa wo hwe adagima mudu baumia sabere we mampani abedi akire no oh papa no wo hye asere na enkoyi no ya motafo akra manyosemu na tese meda unwura muda entina koye se unhu ne wo ye yie na wonanti mu amfrinhyadu ni ampa wakire se wanyina manyosemu wanyini papa wabene mu okoye se brodo ade afa fonu mu no ya to na mana bene entinei enya nwanwa se wodi mampani abedi akire wo ye de wo yi ne wakire amana di pefe se na nado iya no oyi no wo huna baba bo abi woni mu nti ene oyi no so be kai ansa so be di vice president ikwa samo kan nyina ba mu de na ko de na no kwase ni papa no ba afoforo no no se ne ni fa ni bebre wonder because no be antin in car political circles the biada and suddenly wa appear let us wa mature papa wa mature in a sense wa who the joyful part and wa experience the bitter part obi anko ma politics modano and ko ba ye di na tem na kanaba mu abu was it there but this man was able to stand in grounds and consistently what tem wa bedu and so by ye what we need power only so position for ye now it is what you gina bedru sabia it simply tells me say we mature in politics 10 years after say nominate no but James were proven to be worthy of being selected as a Nana Dankwa Akufo-Addo running mate Kofi so be president Adaji Mamudu Baumia chire amana di pefe sampa wodi osefata se mampani Nana Dankwa Akufo-Addo bondin so mabua no franka tuma wiase wonom edi akonwan Dr. John Osebobie kwa menkruma suapon me ho na o kira manyosem ne ne na wote ye na ye de ne kira npipia manyoko na kache abedi akira wotoso miensa omare wade na opani kira se o hwa Adaji Mamudu Baumia mfrinhyadu ni na nioma wonimu na wada na dia magana fo nyina hunu bi free so obeye mampani abedi akire ne bra na otu franka wo bo franka tuo ensema na ogina simpie so woka nyina mako yi tutu mu tese de odifo bi hye nkom no entie ne Ghana yisika semu enoma nyina ekoso abefo ne nyina free die ifri so be kai ansa so be di vice president ikwa nsemo kan nyina ba mu de na ko de na chia on the TV catch up Ghana phone as ya hwe ya de jo Muhammad ne nkofo ye bank and so 7 the big ampani ampara e bae so atom o ka se Ghana e be ko IMF no kwe aso konfon no do be ka bia what the ko in book musa de ba you must ka manebem and that is the kind of leadership na Ghana phone here and yenya and obete ye paperless clearance, but national identification, but the Benin not trying to streamline and modernize our systems in Ghana. I'm say his impact in Ghana politics in there. I'm so be and that is the way to go. Michael Omari Wadie, wono ena ye dwam trani abedi akire otosumi ensama NPP amanyukuo no. Nene ena oti na semu ya honkomo twetwe sansa na Adaji Mamudu Baumia obe mampani abedi akire no ye adwumo nti ebisa Ghana fo binum se papa yi bebo ne din kra so mabua na Adom ntu franka no edi adwuma poten na wo ye Ghana fo bi kire ba se Baumia no minim adwuma oye anso be ya vice former Bank of Ghana deputy yeah minim ni sa ansa na Obiri politics so Obiri mu no although oya de ba onye de ese emaye o man ba no ese eso yini de yamfa stadium kwa maintain kra ha timin hunjuma juma kra wo ye de si a oba ba di that president de ni say juma wa ye juma ko pembe bia oba ba ye sa juma ntena wa sa tos ye sa juma na na e doctor te obi fi doctor no mu no koye vice president Anya Ghana fo binom no ma kire dwuma na Dr. Mamudu Baumia no ye na mame no onya doctor wo pani o ande edin no abodi anu waje ba ne sika sem no kontabu mu na no ye nti no onya Dr. Anzana oba be vice president na running meeting no nemum deputy governor
nti mfirihia du ni doctor no officer owompa doctor ni bi enkramansem ayo veterinary for no ene ye wo ebi a ono doctor no book mu doctor mfirihia du ni wa ya de mum sanse me kai pa time wonum yi no na wone nsa no ko nanim se ya omode ko ne on de nam nchim yutim se on de na chese enko kra na de ba ko a wo ye o ka incompetent o kama ne ya incompetent di wo mahamasa ya zemo yankwa ya nimu Kasiebo no emu enra wo ba ka ye osofo asabre ye yi ne se won free ye lands and natural resources aso ho na foforo emra okwa ye adwuma no foforo na opani ya mewu ye yi no a na ebi so good news opani ampanimfo ahwe atu anamo asantemanto mampani aprobo ye mu afforestation sem ene opani amewu be kire se Omampani afforestation say abra yese ye tu galam say ne small scale yasi no small scale miners be bri wo hwa mu duanua yam wo mu adwuma ye ani nte ekomo enne wo mu eno na concern small scale miners association say obwa amewu kire ye nipa ba ko an wo ye galam say anas wo ye small scale mining wo duanua wo bua ba ko kura ni ho wo mu kire sa de no ahye wo mu ase say yesi ajayo eni ama abrofo ne chanafo ebi hye kwaye nu na wo mutu ni kuri ena komode ganafo to be kwaye nu he ha na wo mo kasa no be fi se bia nu ani bi na twetwe ho na ye sound chanafo no wo mo te kwaye nu mu eni wo mo yesa ena gana ha de sesei ekom no ba fi se mine akese wo mu nyina mutu ya na wo de gold sika ya no emaha tinkananka small scale in gram say ya na maska sisa nanam system mu je say ni nyina gon ba kamienti a wo say wo mu duanua how could you Minim say bia or catch the Ghana for now or catch a small scale miners for. Because as we are aware, nobody or a small scale miner and I said abayamano any livelihood so could be India. Now as a matter of fact, a good year said here to a investment room is going to over $1 million. Now catch any paconso and Jan could be India. Abra buying paying for the forest reserves, a damn Chinese for Mudia almost benefit to media. I don't expect yes, small scale miners and native, you know. So buy because or seeing could be India and for that matter, a creative job. Out. No make country small scale miners, they be a Kofi Adomah and a miner and a Yamanusa, you say Uncle India and a month, if you but so far, immediate no member of us and 20,000 napita me wukano or a part. Eninti na eho enchemu eno no se enye sa netie na wopani tro so kra echeche ne nsemu meche wopani a wakasa asisi ani din ene kwadwopra eno wo che se adene de ha adwen kra ni wo mu wo a obeto se kra aban de aba so woni wo ba be hia se ya wode ya na wo mu ahwe road map no se road map ben ade wo ho a na etu de asen ha wo ho a na de afa road map ben bio de wo mu hwa ne se wo beto se aban a left ban no na okase nipa wono anya sika akoto excavator be yedumyenu o mma na adwuma foforo ama na ye wonya mine no na wo medua nua it is good wo mo kyerese de wo mo hwehwe nyina say ya left ban no emranya adwuma de wonya ne yie ne yenche no ne mum kwan afa so ma ebi ho kyere wo mo no ha adwen pa nti wo mo de nhyamu no enye no anim no wo mo hwe so wo bete say ya left kra nyoma miensa na we expecting say one main two egudie wonsuom utu a kataso wa woni license a sebe we galamse no yes but it's a road map no so no ebe include say at least omo person omo ye adwuma omo ye potential small scale miners no aban be make sure say omo so no be mo nkata na say koyese ebe ko kak brofo akese. This is not a launching or lifting of the man. We have a road map omo di begu akwem nti we don't know the time duration or me to me the road map ne gu akwem ansa na yakwa akoye adwuma nti ye twen say Thursday in the bedroom. Now, more then we also come out with the side of the SUS story. And it's na eho ensem eno asem no ayire to say ebufu aba say de wo mo say road map no wo ma hwa wo mo hunu map ko no ti ene wo mo sre anamontu emra entem ne nyina mu ne yadwen ho say wo man Ghana ne bibiman wo hwa empuntuo no wo de wani kye ebi ti say Morocco eho no wo mo no wo hene bi no wote so uko Egypt
he bi no wote so wototomu kopie kwaku atakuro sabre pam no firi ho na ho agija kakra Libya kwaku ataya mama Agadafi desert warrior na no wote so ene wosi dan ya nkora yenya ngo mu nyina no wasi omu de esi odi mfie du ngotwe ama obi ene $1 na wo de ban foforo sika ba ene ne pepepepepe one transfer hand ne ma ho brand new no akra no de begu ho ni nyina no anya democracy o just yes was say na mpemma me man no wo hwe kwaso saa na ebisa se ti ene na ya na Pentecost University lecture wa bin wa manyosem ni ene Dr. Christopher Ampadu ene wa cheso Africa ya tiana democracy yebewu one day who said democracy no ebe ya yansi sem ni yanso yanye ye de fi se adene democracy no na wo ho abo ho NDC for wo nam one line wo ye no hwia MPP de oba bi anya no fe MPP for so nam one line wo ye no hwe de NDC be anya no fe nti we democracy no we hye dan asia wo sia de Mahama si ye nam kwan ho afefe eguguram te se mo na e ko de mo be ko na nkotre de tadadadom MPP de man panyida da akofo de onso ye motorway so uduru wa se ya enye omanfo ho wo mu hysoloku wura mu wasa na aka ho ti democracy ni papa muni pani kire se yanwe democracy ni humpri no within the African traditional system nankasa there is democracy na ewo ho no na traditionally no traditional governance no no na omodibu oman no enti ni me arguing say there should be an integration of a traditional system no and the current day democracy can want some. Now, I don't say I can't want some. And there should be some fusion of the two. I think it has come to a time. Yes, to see what is best for us? No, we must go for it. Now, I want to say, maybe I can't wonder, and I can't get that because from the force I say, maybe because I don't get yes, we have to have force and sana. Yet me akokan in a way no sha no credit because we should save in environment since zoom line abamu aban ekasa enipa ekasa na so about ye environment so aja we dem no ya adwen pa titi yakasa man kwafuo no me ntwadua wo ho obi antwa ena yakasa nsuo we wo yebosom obi ansi wa nananom yaka obi ansi ne democracy nti atuni na gu ne yetum galamse chesa ne obi a wonya kan utwa na suo kura wo se hwe hene ha asase no betumi atwa masu I have the right to live here no what you no do court ti ye democracy ne de wo hwe de no na ene ese ne yankwa mamremu ne ne sunyan kontie yenkonkodi enkomo ewo ho ne emisa sansemi nchemu ekobisa ya na no nchemu ode ba ne se ansa na bronifiti abeba no ya fechire gongon bedru Ghana no ne yense okwan ya ne ye faso enti se yapese de wo ne de ne ye adwuma no a yenwe hom ye no kwane a nananum faso a na omudibu ma no ewo omu court mu no ubehu se ohene transia ne benkum so no ewo kronti hene wo ho ewo adonte hene wo ho ewo akwamu hene wo ho ewo twafo hene wo ho omu nyina na asemba betodwa ya makwan ama obi a kire na dwente sede parliament ya na te sede cabinet ye no na bom system na ye de eyi enipa no ma wo mu kokoye mpanimfo ekoyi president no eho and a problem no war and then obechium adena kwa kodu said bia da no the ebe favor on the political party never ban the political party I win power na ordinary nana bofuti abo amponsem konti hine sunya traditional area nana yeto nka na ache nana no ochire mu no se de akwa no ye nka bi ma nka bi ne de obi ebe ya yensisem ni anya de the politicians say ye pa base modern nanke gina yeso bare nyunso ho na ye asrafo na omugu ka mom se ye na de omunye nie ye ni kan prepra kronum e mean say bi mo ne manya adwen ba democracy de nyankopon kra no onye democratic sa na bronsam ko pam no ba sen ko ne tena ho democracy kwan wo yi no ni si ho wo se de ba wo di abewu straight nye democracy ti hono demo anya adwuma madwen no mom ene yenkwa ko yanimu aha Adom 106.3 FM so kasia no ye de se de tie no ane de ama Naket dawro no a ne yebo asante mantamu de mutire mo ye nhira 104.5 affiliate mayimuni amano ne adioson obi agibi Facebook live ye butuo na alambense se mo amoatif de mantam no mu no
de mo ye nyina ko ese agyanan enko so 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 beja na won chen emunya asansim hu na mudie no ma anese fo na doctor fo no nya dwuma hwa ya fo no Kofi na yanko yanim amanfo so bisa se opani Japan yeden ya de so atoro se mo ma Dubai eno ye de hu nkyere mu beba na yakọ yanim a ye de ani kyere asuafo na so ye a wo hwe omanfo nkwada won bambo ne won ye die eso ukoduru wo sesi a wonim se wo mo hwe sukuu nuane no a ene nkwada medie no ne so no ehyesa kuyase anase atran ho ase pani a odane Dr. Kwame Adunsia Dr. Dunsia koduru ne office a ni afre no se pani bra be hade hwe se paloka ye de atopro no mu no ekeka ampa de sakoka na keka no se a me de se me wa homgem ti mu fie wo ho ani asan frɛ se be hwe pro ye nya buani woni ma de kode asiye a sa bre ye a wo kasai wono coordinator ne dan a nioma wo mu oye na dwuma okogina ho me aba yabuani wo se wono woni obi aka atran ho oni obi ani asem ane ese soafo ya sesa no maame afisi otikoja bai woni no tiye wonim se koba ne se koba ne se dwuma yefo na bia wo ho a hye dafa kire nwa akobu puru na niame pono no abie se nkrofo di ma hyire fie ani Dr. Kwame Adunsia a kire mu kire Adom Kasiebo. From the calls I mentioned, I just say yes, Omebu Dono. Ehifo ne bebu Dono. That's in Kofi Free Ministry of Gender in Baba Bibuye. But the important Mubuye, is it which door? Me office, my office door. And I'm as the coordinator in our office. From your end there, what you know they say bebueni, but they didn't give us any reason. No. And they didn't pick anything. I don't know whether something has been picked. And you know, mean you are picking way and I say you picking way say. Okay. Say media no ordinary. Any out ye Kofi Adomah ngwani wona Dr. Kwame Adunsia na na edidi nkomo wono na ye coordinator ama school feeding program. Ana na hema ka say school feeding problem. Na wa kire mu say one day wo fie ne frɛ no say ye boni pronani. Na tran ye ho a. Na semi ba sa ne se da bi so shefa ho die ye ntimi mu ana santi. Ye mfie ne nkyira tran ho gender children social protection ko bisa. Say anya bia wo me ne soma amrante kwa so mkonko bu pronani ana ane jai. Ye bo pronum bom. Obi ani ho gye yeso na we asem na fe na bie. Ti ye bekoso anunumu ama de ombia no afiri ato. No ko bu ani se adende no. Enwa. Yentra Kasiebo no so na yenwura de mo atwe mo adwen afa ho a de so nyankan wieye pentemo de atienie osofo a wono na wo hwe wo man Ghana ene amama ahodo yenkita hodie ne se de ebesi akọ Ghana fo ka akwantumu a wono a me yaka akwantumu akofo mo na wode wo wa Libya ne ade o ye ma me hwere ayokobotwe bo ho adwuma no wo ye ne fanipa bon sa ma me ayensantwefo enhyiamu na modern mpanimfo ekowie na kyese director finance ewo foreign affairs ministry ho opani Bismarck Amoako eden sembia todwa akyese se kra no wo muguso a wo mutu anamo ahwekwan ya obetumi afaso na nipa bia wo mbeka akwantum ne betumi akofo maba fi se wo ho a Libya yi yesi mamu nko nso behu a no wokọ na ne ho kyere no a wontumi nkasa wugya ne ho saa na ese wokokofa no de ne ba wo ho a na kuwetifo ebi na ebi su ebi friend wo mo tia so den sela oba de sefo ese wo hwe na utumi kofa no ade no eba ni nyina mu no wo muguso a wo mo etu ho anamo na asamba akwa wo beka ene se Ghana ni bi e friend no Canada Japan make us say a posifo wo mo Dubai ani abreden den wo mo kire se Canada Japan ekofa nipa a che se de wo mo si eyeye behu a se do mo kwa akoye housemates ni ade ti de abo no ene se human trafficking bi ewie ye kra na che se ka wo de abo Ghana nam si ne wo ho na nya agoro kra ti make us say wo mo ani abreden den a wo mo pe Canada Japan mo dikra no wanted kra ewo Dubai ho say wo mo ani abrepa na minister esan ekire se Ghana for be ye aduonu a wo mo nso no wo mo ye footballers ye de wo mo call Australia wo mo ebo wo mo de ka ho no ye se bi mo nso ho acha se ne ye World Cup ni wie ye wo mo stranded wo mo nam ho saa Russia World Cup ya enam so ma Nigeria for lift bi mo e de wo mo ba ne ade a te do ba bi ya na e ha adwen wo hwe se de esi kono a how pinu a ewom ene e bisa se na Canada Japan hwe no a wo mo hwe no no enchemu poten ene sen ena ye maami echirim. The mission made payment to the tune of 2,075 dirham
on behalf of 2 stranded Ghanaians who were recruited from Ghana to the Emirates to serve as housemates. Now, the auditors further observed that one Mr. Kennedy Ajapong, I believe not a member of parliament, one Mr. Kennedy Ajapong, the brother of the stranded Ghanaian, allegedly brought the ladies to be sold as maids. He was, however, later declared wanted by the Dubai police for defrauding the maid services agency. Management, upon request for refund, received an amount of 1,000 dirham on 1st April 2016 from Mr. Ajapong, leaving 1,075. Management is asked to contact Mr. Ajapong for the settlement of the difference as studied. Has that been done, Honorable Minister? Enti na ehon asem no te Kennedy Japan wo mo hwehwe ne dendenden but enya wo Kennedy Japan no a wonimu amanwani no a wo ye Ghana ni a wono nso ede Kennedy Japan na kese wiase obia wone master obia wone master obia ne master befu okra o master Kennedy Japan bo master tie no ano no ti obia wone master Dubai fo aye what sa branti na usu din ya ukofa yi ya asemu amamanfo ye ma show me bi so afa ho to messages e de ba amufi say ye Kennedy Japan ko ba kuna na ye ma me ayokobotwe e kire say du bia bi so ya na ha adwen wo mu hia sika a wo mbetumi dia sa Ghana fo yi o mu aka kwantumi na edi wo mu aba so ya na ye nhye de ntwe sika bi amfa nto nti e frɛ wo mu sa ya na ama ahokyere aba enti empany for chairman Emma Public Accounts Committee James Kurucha Veji abra opani wono no director of finance Bismarck Amwako wo cheche Kennedy Japan de no wie mu no na ye maami HSA ya na sika ni ho na opani Kurucha Veji chese wo committee ni behwe na wo mu aboa masika bi atumi ada ho a obi ka kwantum e de befa na ba. Honorable Chair, this brings to the fore a problem that is quite prevalent and the recent example is the Ghanaians who were sent to Moscow by agents to go and watch the World Cup. In the end, our mission had to find ways of transporting them. Fortunately, the Nigerian government transported their people who were also stranded in Moscow to Abuja. So we got a ride for our 20 plus people. And we had to then... we paid. Yes, sir. We had to then pay. The mission had to pay for them to be airlifted to Accra. So it happens quite a bit where we find Ghanaians stranded, and in some of the cases you have to give out monies for their upkeep, and some of these monies unfortunately are not accountable, and this is probably one of such cases. Eti na asam no na ye maame ayoko botwe ede etudwa na mo amoka say I knew from the beginning say enyo na Kennedy say me say Kennedy Japan me ka Kennedy Japan say mo bi me say Kennedy Japan ye declare wanted ada abrante no ne Kennedy Japan man fa no abo anka ho ena man ka so nmunyamfo say Kennedy Japan anyway yes man pani ena masantema mu preaching ebe ko ho enchekra na yakwa akwaje nchiremu se amampani sesan potin yentwa collection manual na preaching ben potin en wo ye ewo ho MTN eguso efrel se use network na mobile money mantin so koso na use na build point na nya achede ahodo pi fato ade na fadi sika na send sika ma adofo wo MTN mobile money so wetumi a enjoy bi immune booster beboa wa mo anyi ache eyekoa FS immune booster papa eboa manipa nyi che wota yare a immune system na akofom wo yare wanu munura enkwa immune system na akofom bomodin na building up use koa FS immune booster and one center sing na obenya bi kumasi se wo trench FM te se wani kire nkran kwan so no traffic light na pogas wo track pogas nchen no pe obohu se wo sign post ni si ho bowura ho na kwaje okwa FS enkran ha wo center no Green Hand Junction North Kaneshi Swan Lake ho no Green Hand Junction ho a wo ewo ho na afi wo ba Joy FM abonsen yani mu pe kokomlemle mo no ho nso obowura ho a bribia betwamu bia na obenya bi ewo ho na watumi ato. The other sponsors na yenkwana na uku at bridge ne so
Nana do preaching no. Nana se sign potin. Dia preaching potin ena wode eba. Nana ukoti anka ubesom ewo nhyesu yo no achemu Nana do danko akufo ado wase doctrines no aye den potin. Metumonka and Intimasomo Ewa Santamantama Hinkro Kumasia Hayen Shawan 04.5 Adom Anafenso Asampa you know Sakan Kasie and Wasuguso Wutina yet also a Santamantam had the amount there. Wobian Sagana Mampani and Nana Adodankwa Akufu Ado Ewa Asantamantam Hana was Shesia a soft phone Edomo Edidi and Como and I'm so Emma in some who Pina and Atu Eja na Wapenipa Reverend Professor Paul from Pomanson Wano Ayo Wapenipa Wada a sorry ko Kasiebo ko ano awasante mantam ha sei na no na wo mu hia ye no wode tudwa akyerem pefe sei no krani se wo hwe sane ensori bi eye na nsen pa titru ene ankrankra sori na edise empefo etu anamon pa no mutimi ede hye pa egu akwan mu sane beye na sa ensori na wo maba ba sabi wo mu eye niam ensam fatade nyankopon di eye niam no empefo betimi etu mo nan asimo wo pena wada Assemblies of God Church asafi ano ede sanse we we, the charismatics and the Pentecostals, have been branded with all this kind of charlatans, and it is destroying the image of God. That we do not agree, we do not accept, we do not compromise with the wrong teachings in the name of the Holy Spirit, deceiving and cheating vulnerable people in our country. And I'm telling and addressing our pastors, have nothing to do with these people. Don't bring them to your churches, or they will go and destroy your churches. The constitution of the land permits freedom of religion, but that constitution also gives the president and the leadership of this country the mandate to protect the citizens. Any OTA was of Penipa Wada Assemblies of God Church ano Reverend Professor Paul from Pomanson and the Sansa Wenya Etuja na Ghana man penny epeja no pepe no de tuja sa Ukraine ani age pa say ensori na kasa asase ensori tiasade. I'm very, very encouraged by the call for the maintenance of the purity of the Christian doctrine. It's very welcome at a time when we're hearing all kinds of strange statements being made ostensibly in the name of Jesus Christ. And I'm very happy also to hear about the insistence on sacrifice and service as central features of our common Christian faith. The support for the sanitation initiatives that my government is taking is also very welcome, and especially also for the double-track intake system we're instituting this year. I'm determined to ensure that every Ghanaian child has a minimum of secondary school education. And the Ghana Mampani, Boshabana, Adodankwa Kufato, and the Sansan way Atuja. Now, another day, Anakata, Beka, and Sanino, every Ghana Union of Traders Association, Guta, Australia, and the Bayer. Now, and paying for us some woman and the Ukraine, a year at that or China, one more actually will say, Nancy Pincha BSC was a magazine, Nino Ebaberia, and in Nigeria for more Hamoto, Tomosto, Sumunia, Dina, Machina foreigners, and woman, and Yabamoko, Mobia, say, Edujuma for some paying for Aquatanasi. Ediano Babai, Amazisi and Bibia Akonkai, and I'm so Amiane, Wamu Ebi Equadi and Comamachia Guta members here was Swami, and I'm ready to judge a Professor Ukraine. Wamadi Adiba Kupano Munim said, what's not done? Say, one bet me, I'm a quine, I'm foreigners and a baby, I'm a shop of Padia, and then this task force no we now quantity say, one bet me at and as my power to ma, and a task force on the Baba Papa, no man can say your money way, yes, way, and Nigeria for store. No, I could be near Pesa on Yamana will be a come and power. Fata say, oh yeah, retail business na niya ma kwanse nya sa pa dia and your money on bet share yam papa. So be ba be na task force enka ho a ebetumi aye adwuma. Enkofo bi kwa aye adwuma wa hanoma enya mra kwan so. Ye nya no tizi e tesa say dey ebetumi ni o ma aye adwuma. Ye anopa no, ye manager ni bia me bia ni shop enka task force for bento mu mi o mu shop. Ye task force no eba ebesia so antani ya hwese bia ye de o ma ko Nigeria ni shop we ni epie. We shop ni apanu epie. Apart from that, we will not allow them. It can happen. It will never happen. That was my. Which will be maybe any example and kappa. One lie.
Ghana and your man, you didn't want to make your man, and you'll be a young kind of funny letter. Someone shall follow you so after a young criminal from a funny letter found you to that. Any a guta a juma for an asamambasa a war swam magazine at this answer to Germany Abrasa Crodom into a chand as a task force nanny and be Nasa Bo whom so could be a shop dear and ya wala Nana Auku Denchambo enemy a high in Shawan so 4.5 Adom and after so as sample you know say I can't see and was Guso ten coffee Musumu ewa and cry emame. Aja Yabada say Aja Uku Yasum. I won't cry. Yabetwa tumu ya free asantemantemu ya bankran enchena ye ko Adom trotro mu akohwe Mubarak bia wonam nemom Wisconsin University College bomodia na fa wo ba ekoho na ebeboa wo ama wo ba no nimdie no akwanim wankasa so tumi koho fa law IT nursing, midwifery, business, HR, accounting, banking, finance, marketing, general business, communication studies, options, journalism, public relations, advertising, economics, and the courses are would be undergraduate courses. Any postgraduate courses, no answer what, MBA adult education, MBA, MSc, environmental sustainability and management, ne courses P. And inti bra na yene accreditation also the pure pa yene universities, University of Ghana, Cape Coast, KNUST, UDS nyina no wo nyina gye atuma sign wo international fully accredited. Yentino bra na bebe ho. Your number is 0544 853383 0544 853383 and 0560011754 brana yemwa emma unya nimdie Shannon Sauce Total Ghana say obi amra truckski no wo ye trotro anase taxi driver amuku nie beto fu oni emma o stick antare achi nie emma t-shirt nchewo nsam ma oni emma hodo pi enu achi no yesi ama o card a betumi di sika guso bibi abdia beto fu o de sa card no to fu la unya fu ododo chen se wo de sika nkasa akwa akoto ye pese e masa asubane ba mu se card de wo di sika guso ya na ye no ye che okra no card no betumi anya wi a onya sika bia tibrane en cheche mu ne register o free abra untria hwe na emwa trucks ni de trotro na agya to mu yusu pragya abobo ya aboso kan machu anase mahama kambu and chese ni nyina mo different names amda mama ni nyina bowura ho na kwaji fuel na onso tumi enya so emfa so Adom trotro chika fim kefi go for dia ba Accra Adom trotro amram kan nam ne passengers en beka sa na fan pa sama futi yenko na yani Mubarak kodin komo Yas toothpaste aposin Paul sema o sen chinam eye den na mwanumu so timhwa na san ebo se ho ban pa eno no Yas toothpaste wo madaroma ya kubu number na area dia ja osere no ene ya kubu then ya kubu sum Masum. Juma fan. Correct. Kofi we ga fio nu. Fio. Kofi onuga. Oh onuga fio. We ga ma mi onuga Kofi. Sorry. Kofi mo. Fio. Anomani sunwa fio. Kofi every la passe dia na tremo kotoba bi dan jaza ka nu mo abon Naket papa. Laba odi ya kwa ya frano agbe na fe mate no dende kwa bina 50 amuna nde amodi ya kwa kan mabo Naket man eja France sure abi kaka me kan fan sorry no ho sorry na because na ya ho kire na manabasa ndi asre na na do o mpa nyuma bi ni ebi because me na we ebi aduma me ya no ya ntua mi ndi me hu ti bi sa akwaso ameso me mu akwa kwajim ndi asre no no mu mebi nyuma ma amanfo so nya nyuma nya sa ni man so ntia safi one eja France vraiment d'accord kaka me kan fa good chance so no ye best dire alata fo na o ma ba o mai mo ha no ye best say o mai biara ukoma e won sise ya o no be mpo ansa na wa bie enwuma ho Ghana sise e be na ho say obi ba o mai ma adwuma o be bie no sise e be na ho ya se no mo ye no mo nya sise ni ye na Ghana ha de ye no ma na ti ha ya da se ora ba fa eja fa se
from Nana, sorry. They are comma agent for no, or more the amount for my cover, a mom called an inquisition. Yes, sir, some rabbi or what the Anthony Pointing Pa, as I thought, and maybe a video be a belly keeper, I'll be the only pan or when she has thrown my someone here on the second. Yet I think you just say, yes, to take with the two, yeah, which now said, Mugabe, Papa Diana. The other day, I could do so with you, and that's what I'm going to do. Ready to go. Way. Yenika potibia ya fro. Yenika na mebia. Trotobia yet me foodin come. Amen come on. Go wakata munsem. Amanyosem. And in some for baby. I don't trotro. I don't trotro. Say I don't trotro. Oman for adwenche na Mubarak Yakubu ede ebre ye no eninti ye ntoa so na Shannon so se uye bema ubenya Kingdom Ginseng Power Capsules ni bi na eno ene bema wetumi apower shiki fine ahunu say yes ahoden ewo sisi no Kingdom Ginseng Power Capsules pebi na beboa opa Cowbell Gold eno no eyanum ne na ye very thick tino ebedo ayemu ache no more unu say yes Cowbell abusuya no ba kopa eno no na said esi ebo adwuma no oh wonderful kopebi anopa bia Cowbell Gold ena ese onum sanso ena ema no mo ahimfie ho na ya na ehia pa meche VRA very romantic area mo malala num no ohia se obekipu ni neat bi wo kwa mfa ho say ye Pentium 1 na Pentium 2 pendrive no be wuram na enya fanya which virus tia ya yusu fresh lady capsules ebema ho ache fine na san am ho yehwam na san UMP me menstrual pains no de afiri ho am watumi enjoy happy period just any odem yusu fine pa fresh lady capsules and tabia heba mixture malaria bi etete wo no just take some na wa wonnom tabia heba mixture ni wi a be hunu se o ayi bibia e de afiri ho am afi de you can talk and you're talking Nakes any old nantina toge sa ahwade no aba. Voice of the day ni adija kwan na your voice of the day no Vodafone don't come you say 10 ye di 10 years into 10 pesos ubenya everything in fact ubenya 10 pesos 10 minutes with their Frada networks 10 megabyte browsing. In fact, it's a 10 distance. Tibibia ye 10 kwa be join ye. Now pesa ojonso no kotin. Ojonso no problem bia emamu a ohia CB men. And afi CB women no eboa ma no ema mojonso no koye jonso mu hawo bia no CB men and say women na aboa o misonam nickname omo frame abody against me because school na my school mu yede nti na omo frame abody against then na my school mu yede ni aya science human reproductive system na mko ka se boshwa female reproductive organ and na musia na mema and akoka boshwa meme koka mema de and aka dey me koka se boshwa na omo tu me dey abody against na omo frame abody against na me aseme oba me kwa na me toge nti boy no toge kire say nti say na mo yiye mo abeti say no nyasa ti wo ye ganse bia wo na ma wo toge ne de bia na me toge de nti ebi wo ha se wo pai mi am se nipa ne ebusa me times na o se asode abode me senkwa abu akwa o se mi free na ebem so msenkawe get to mo term no na wo term no me de no na nti ebi de ye den yi sa me boy na me na anyam ne so no so o friend sika gale o si ye di bone ne esresre papa ya asa eno anu no sika gare ye di bone ne esresre tumu se we kumasi anu papa ya asa nyeze ya de Kasiebo no aba wie ye anwumre ya ye somo me Kofi Adomah wanwani na nankrato hene the once anwumre mene Obiri Yeboah Fentium frame man shia no a on friend Mr. Yeboah no say yes respect number scan when butumu Mr. Mr. Yeboah so dem go for free anyway happy birthday in advance and come out Esther Eva Crensel we adwuma ewo spa 216 ewo kokomemle nyame entro kwanem ye de kase no asi agudi honsem sports na ye de 12 so don't come
10 pesos 10 kwa 10 pesos Vodafone titi so ama wo every say Vodafone di 10 years for Ghana achede a wo ma Ghana for de edutwam emoho 10 bibia ye 10 pesos ufre Vodafone and other networks yo